certainly none with the swagger. Eliud Kipchoge na Bridget Kosgei kurirukia federa ya Kenya thĩ yothe thutha wa gũcinda ihenya rĩa London Marathon ikerekari ya mwaka ũyũ. If you say what Peter Kenneth did, what Kamande did, cannot help us now. It doesn't help us now. Wewe usikuja hapa kutuambia corruption na wewe ulikuwa pia mwizi number 1. Gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko gukandira na mwandiki munene wa kotu Francis Atwoli kanitha-inĩ igũrũ rĩgiĩ ungumania. Items imwe iria ina service kuri andu miteithĩrie andu mbeca nĩ ciathirĩte tondũ ciahũthĩrĩtwo uria gutagĩrĩirwo. Munini wa gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro kuga motungata kuri muingi mahota gukorwo hatĩka-inĩ thutha wa budget ya njoherera kurugamio nĩ igoti. Tulikuwa tuenda huko ili tuoane mimi na yeye, sasa nikakuja. Ile pesa nilikuwa nimeweka ndio niliwekelea ili nipate nyingi tuende huko kama tuko na mapesa. Tulikuwa tumeongea na wazazi wao. Nanyitanira na mwandiki witu Maina wa Mwangi gikurehera riboti yegie uria uthi wa kamari uharaganitie mbeu njithio na mĩciĩ mĩingĩ thĩinĩ wa icigo ngũrani cia bũrũri.